2005 çiqasî brengekî dizî bû, brengekî pir biçûk bû jî lê rêxistina xwe berdewam kir û ew jî bû bingehek heta ku şoreşa Rojava derket bû pêşengtiya jina Rojava bi hemî jinên heyî ne tenê Kurd, Ereb, Sûriyan, Türkman, Çerkes hemî rengên jinên heyî hevgirtinek çêkir û pêşengtiya şoreşa xwe kirin û ji xwe wekî kongrasdar jî şoreş girt ser milê xwe û xwevser vî esasî rêxistin kir. Rêxistina kongrasdar wekî konfederalîzmekî jin ava kir di hundirê Rojavayê Kurdistan. Armanca yekê bû mafê jin biparêze, hebûna jin biparêze di hemî qadên jiyanê de. Ji bo wê jî rê vekir pêşiya hemî jinên heyî û tevgerê xwe jî çêkin. Ser hişmendiya bavik salarî, hişmendiya desthilatdar, sîstemên desthilatdar, hişmendiya cinsiyetperest, olperest, netewperest tegoşina xwe berdewam dikin. Em jî wekî jinên Kurdistanê, bi taybet wek Rojavayê Kurdistanê me tegoşîna xwe nedaye rawestandin. Heta beriya bû şoreş li rojhilata navîn yan jî bû dihat naskirin bi buhara gelan dest pê bikin. Jinên Rojava xwe bi rêxistin dikir ji ber ku xwe ser mîrasekî çîrokê jin esas dikir, bi taybet mîrasa tevgera jinên Kurdistanê wekî dendikekî û wê tevgerê xwe bi rêxistin dikir li Kurdistanê giştî. Jinên Rojava jî xwe ser wê tevgerê bi rêxistin kir û di 2005 de rêxistina xwe yek helwestî pêknegî vê şoreşê parêzin û bi felsefa jin jiyana azadî em ê herin ber azadiyê. Jin jiyana azadî. Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Nuestra ñaña Julia Chunier. Una ñaña que fue desaparecida forzosamente por la defensa de la montaña, la defensa de la naturaleza, la defensa de la vida. Así recordamos a todas nuestras mujeres luchadoras mapuches que a lo largo y ancho de Gualmapu lucharon por la defensa de la vida y los territorios. Como así también nuestra también ejemplo de lucha, nuestra Machi. Compañeras, tenemos que rescatar, valorar lo que nuestros sabios nos han inculcado como mujeres indígenas, como mujeres campesinas rurales. Pero las mujeres campesinas rurales pasamos a migrar del campo a la ciudad por ser forzadamente sacadas de nuestros territorios. Pero aquí, compañeras, nuestras abuelas, nuestras sabias nos enseñaron a valorar, a respetar a nuestra madre tierra, que es la Pachamama. Sin ella, compañera, no podemos estar sentadas aquí como estamos vivas, porque nuestra madre tierra sabiamente nos da la alimentación mediante nuestras manos poderosas que la trabajamos, que la labramos. Mediante nosotras como mujeres que cuidamos a nuestra madre naturaleza, cuidamos a los apus, a todo lo que es nuestra cosmovisión. Pero aquí, compañeras y compañeros, تایبیتی جواب برخودن رژیم به آوایی که اتونوم یعنی شده آوایی که سدمه که جدا یک و هر پیشنگتی دیگه یک و هر جبو کلو کار بجیان دیگه برخوده ده جبو بیش ام دخوازم بیبی konferans را hem van tekoşina jinezikle rast kıkın en zalim bu noktayı beş komün fıre o hemen devamda en zalim bu hinik astengiyen beceyene. Astengiyen en becitbek durgune coğrafya en büyük astengiler bilin ama astengiyen fankırine hevdu zahmete. Jiboviç Armancame bir konferansta da bir her işte en bir karbon hevdu sandıkın der bir bu resmeki en becit sistem çedike. Jibohinik tevgeran. Der bir bu sistem en becitli naskırın jibohinik tevgeran. Çavadı fazla konuşan böyle jibohinik tevgeran demeci ev teröristin
Jugovilik tevgeran kriminalisedeki yani beji resmi gücüler beji aslında ne hem beri emperyalizm tedikoşu Usa nişanlıdır. Çavadı bazı resmi Usa çeviri ama en fazla Livederi Almanca ve hem o Hobidin Naskır'ın en hop penasırının en hez Livederi derketiye o tabii ki ama dekirine bir konferans her iki saleki ve çavadeci kedeki pırmezin heye hem bu hevaleki ked dayacı bu ama dekirine bir konferans mesela da spastıkın Jiberku net yani neteli kediye kediye ku beri heye ku heval kır kedetmesin tane jibo embeşin hem o ama dekari esgerek spastık jinada Totalmente los aportes de los demás. Los borran y los invisibilizan. Y en ese borrado permiten y crean la explotación y control de esos cuerpos. Cuando hablamos de espíritu, a mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en ese borrado de estas estructuras muy similares, se ha dado y se ha dado las prohibiciones, las limitaciones de practicar nuestras espiritualidades, de entender el mundo de otras formas. Muchas de las éramos animales para ser explotados. Entonces, en esta situación constante de explotación y deshumanización, se alimentan otro tipo de estructuras como las que hemos